bittasi kelib gapira olmayapti. Bular isqirtlar o'zini prezidentini qamagan. Bular odam bo'lmaydi. Milisalarni bir tingi ilmayapti xalqi. Bor-ku shunaqa ham xalqi bilan tupoy. Miyasi o'smagan, 9-yilda qolib ketgan bularning miyasi. Molga o'xshaydi jalab. Bardıq o'zbek ulutdagi sportsmenlarga aytmoq, men baringlarni silayman. Biroq bu men barliq o'zbeklarni silayman, barliq sportsmenlarni silayman. Biroq bu Ro'zubboyev Nursulton sizlardan chiqqan shakal. Bu iki ulutni janjalga chaqiradi. Buni bir narsa qilbasa bo'ladi. Buni bizim tilga aytganda chaqirib solish kerak. Shuning uchun qirg'izistonlardan kechirim so'rab qo'ying. Если ты истинный боец, ты должен уметь проигрывать. Если ты не умеешь проигрывать, то ты не боец. O'zbekistonlik mushkerдин Arnamizga shek keltirgan videosi bo'yicha tergov ishlari boshlandi. Osh облыстық ішкі іштер башқармалығы O'zbekistonlik 27 жаштагы mushker Nursulton Ro'ziboyevдин video qayriluvsi bo'yicha sotqa cheyinki өндүрүш иштерин баштады. Бул тууралуу Ош облыстық ішкі іштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 20 августта Өзбекстан Республикасынын 1992-жылы туулган тургуну спортчу Nursulton Ro'ziboyev өзүнүн Instagramдагы баракчасы аркылуу улуттук же региондор ортосунда кастыкты козутууга, улуттук ар намысты кемсинтүүгө багытталган видео кайрылуу жасаган. Бул окуя Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 313-беренесинин негизинде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Тергөө иштеринин алкагында 18 августта Кара Суу шаарында өткөн эрежесиз эр уруш боюнча эл аралык турнирдин уюштуруучулары 1985-жылы туулган Жаныбек Болотов жана райондук дене тарбия жана спорт комитетинин инструктору Зайырбек Эшмаматов суракка чакырылды. Ал эми өзбекстандык спортчу өз мекенинде жүргөндүктөн тергөө иштери эл аралык Минск конвенциясына ылайык жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, 84 килограмм салмакта кыргызстандык Алтынбек Арынбаев өзбекстандык Nursulton Ro'ziboyev менен мушташып, ишенимдүү түрдө жеңишке жетишип, чемпиондук курун сактап калган. Маалымат булагы Турмуш Кейджи сайты. Жерде стоп болгондон кийин мен токтоткондон кийин бул дагы токтот деп. Evet. Колу менен чапты, түшүрүп калды. Мага сдавать этти депчи. Эч кандай бул жерде сдавать этип турган эч нерсе болгон жок. Өзбекстандын боеци туура эмес кылды. Өзүнүн кийин ушул жерде көрсөттү, туура эмес. Победа биздин мушкерге. Bular uyida sherda, uyida. Qirg'izistondan chekka chiqmaydi. Chiqsa mana. Chiqib bir yoqda gapirib ko'rsin. Biz u borib mana Qirg'izistonda ham gapiryapmiz. O Rossiyada ham любой joyda gapiryapmiz. Kecha borib ham gapirganman. O'rtaga chiqib ham gapirganman, любой joyda gapirganman. Bundan keyin ham gapiraman men. To'xta. Bularga o'xshab biz isqirtmasmizda. Sal bizda odamgarchilik bor. Bularda bir anaqa ham yo'q. Kecha Tojikistonlik bola bordi, yotganda tizza qo'yib, boshini yorib yubordi, poyezd olib ketdi qirg'iz. Biz o'zbeklarni vaqtini tugatib qo'yapti. Yaxshi ham ajitda sal baqir-chaqir qilib turdi, berdi. Ikkitasi yutib oldi yaxshi. Aytyapman-ku men bo'yda ham yutdim, asha 1000 ta qirg'iz tashagan bo'lsa, hamma qirg'izni yutdim. Bular men bu Qirg'izistonda musobaqaga men bormasdim. Mana hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. Bu Qirg'izda musobaqalarga bormasman. Bular telefon qilib yalinishadi-da. O'zbeklar ko'p o'shda, Qorasuvda o'zbeklar ko'p, keyin mana shu turishib ber, odam ko'p kiradi, tudasuda bormayman desam men javob Etta hech qanaqa g'alaba bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi dedi. Ko'tiga ham javob berisha olmadi, ko'tiga hech qaysinisi. Jalab shuncha odam tashayapti, bittasi kelib gapira olmayapti. Bular isqirtlar o'zini prezidentini qamagan. Bular odam bo'lmaydi. Milisalarni bir tingi ilmayapti xalqi. Bor-ku shunaqa ham xalqi bilan tupoy. Miyasi o'smagan, 9-yilda qolib ketgan bularning miyasi. Molga o'xshaydi jalab. Shuncha o'zbek bordi, o'zbeklarning oldida bir tiyin bo'ldi, o'zlarining hurmatini o'zlari to'kdi. O'zlari bilan o'zlari urushadimi, bir bolalar bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga, Qirg'izistonga ham assalomu alaykum. Bu video обращение 18-kun avgust kuni Wave Pro Fight turnirida bo'lgan talpaga, ishkalda bo'lgan holatlarga tegishli. Birinchidan sudya bayrog'imizni irg'itib yuboryapti, so'kinyapti, o'zicha itaryapti.
Nima haqqi bor bizni bayrog'imizni irg'itib yorishga, yo gapirishga, so'kinishga nima haqqi bor? Bitta o'zimga 1000 kishi talpaga kelyapti, uramiz deb, boshqa qilamiz deb. Nima haqqi bor bu mehmon bunaqa qilishga? Keyin millatni yomoni bo'lmaydi. Odamni yomoni bo'ladi deyapsizlar. Xo'p, bitta bo'lsa gapirsam bo'ladi, ikkita bo'lsa gapirsam bo'ladi. 1000 kishining qaysi birini gapiray? Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga tegishli. Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga ashi bo'yda bo'lganlarga, ashi kungi bo'yda bo'lganlarga tegishlik. Bu video обращение. Kecha Prime Efirda yozganimni o'zlaringizga kerakli joyini qirib olgansizlar, qolgan joyini o'chirib olgansizlar. Qorasuv deb gapirganman, bo'yda bo'lganlar deb gapirganman ashi kuni ham. Sizlar Qirg'iziston deb yozgan joyini gapirib menga jo'natyapsizlar. Har xil kommentariyalar, SMSlar yozyapsizlar. Bunaqa narsalar yozmanglar, bilib, konkret hamma yo'g'ini bilib keyin yozinglar. Birinchidan, bayroq irg'itishga haqqi yo'q. Ikkinchidan, urushga, talbaga haqqi yo'q. Uchinchidan, Qirg'izistonda poni aka, ukalar, sportsmen o'rtoqlar, oshno g'aynalar hammasi bor. Men ular bilan yaxshiman, zo'rman. Men ularni gapirganim yo'q. Qirg'iziston aholisini poni gapirganim yo'q. Qorasuvda bo'yda bo'lganlarni gapiryapman. Yana qaytaraman. Qorasuvda bo'yda bo'lgan, ishkalda bo'lgan gaplarga gapiryapman, bo'lgan joyga gapiryapman. Bu gaplarda egalari ashilar bo'ladi. Butun Qirg'iziston ahli bo'lmaydi. Meni tushunib bilib bilmasdan yozmanglar unaqa kommentariya. Shu keyin yana nima? Hammaga assalomu alaykum. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum qirg'iz elim. Men bu videoni saqlanib qo'yaman. Men videom butkul o'zbek klubundagi bizim bir tuğanlarga, O'zbekiston sportsmenlarga qayrilam. Men özüm Dastan Sarshev, 70 kilogramda dünya çempionu. Men sizlerden Özbek ulutunda Ruzubbayev Nursultan degen menisi жоқ ешекке qayrilmoqмын. Oğuzun tolu bok alıp Kırgız elinin namazına şek keltirip söylеген үшін жооп бериш керек. Ruzubbayev Nursultan, sen şakaldık iş kıldың. Al için sen жооп berişin керек. Men Dastan Sarshev, 70 kilogramdagi dünya çempionu, kickboks 70 kilogramdagi dünya çempionu. Men seni мелдешке чакырам. Erkek bolsang, oşa sözüңө bekem туруп бер. Biz Kırgızlar namazga bekembiz. Sen ötө шек келтирип сүйлөдүң. Ошон үчүн sözüңө жооп бер. Men Ахматтын лигасынын тренерине чалдым. Ал айтты сени менен бойго чыкпайт. Ал задный берет деп. Резко задный күлчөт edет деп. Эркек болсоң чык. Мейли мен сен үйүңө барып ушканга даярмын. Мейли Грозныйда, Чечняда болсын, мейли Москвада болсын, мейли Бишкекте болсын, кикбокс болобу, ММА болобу, же ат үстүндө болобу, же күрөш болобу, мен сен любой жактан поясың келтирем, билип ал. Любой жактан. Сен поясың келтирбесең, мен эркек атым өчсүн. Если качып, задный берсең, кечирим сурап, аркар кылсаң, мен жолуккан жерде мен сени тешип алам. Бул сен үчүн, бул сен кылган иш сен үчүн өтө оор бүтөт. Билип ал ошону. Sen için bu iş оор бүтөт. Мен senin жаткан жериңе келип поясың келтирип кетем. Ошону эсиңе түйүп ал. Мен Dastan Sarshev. Биз намазга, кыргыздар намазга бекембиз. Ошондой эле тухуң вагон болсо, меникине окшош чыганда. Ат десең ат үстүндө, күрөш десең күрөштөн, стойка десең стойкада мен сенин поясың келтирем. Ушул видеону мен калтырып коем. Бардык өзбек улуттагы спортсмендерге айтмак, мен баарыңарды сыйлайм. Бирок мен бардык өзбектерди сыйлайм, бардык спортсмендерди сыйлайм. Бирок бул Рузуббаев Нурсултан силерден чыккан шакал. Бул эки улутту жанжалга чакырып атат. Муну бир нерсе кылбаса болот. Муну биздин тилге айтканда чаап салыш керек. Андыктан бул видеону калтырам, баарыңар көргүлө. Рузуббаев Нурсултан, sen bilesиң, мен билем, көп эле сени билет экен, задный бересиң сенчи. Мен 100% билем, сен задный бересиң. Мен 100% билем. Рузуббаев, сен задный бересиң. Анткени сенде намыс жок. Сен чындап сени карап келсе, сен юбкачансың. Сен шым кийген эмессиң. Сен экөөбүз жолугабыз го, Россиядан болобу, Өзбекстандан болобу. Мен сен ошондо мен сени тешип алам. Мен сен ошоктон поясың келтирем. Sen bilip жүрмен, ушундай Дастан деген бала бар экенин. Кыргыз үчүн жанын бере турган үчүн. Ладно, ассаламу алейкум, кыргыз эл. Обращение
Nursulton Ro'ziboyev, обращением sizga. Qirg'izistondan обращение bo'lyapti aka sizga. Kechagi bo'yizni ko'rdik. Men Qirg'izistondan bo'laman, O'sh shahridan Atim Said Muhammad. Men o'zbekman. Aka, bo'yizni ko'rdik, Qirg'izistondagi bo'yizni. Biz действительно kutdik bo'yda, что Nursulton Ro'ziboyev chiqadi, urushadi. Bo'yda ko'rdik, no, bo'yda ko'rgandan keyin kaltayganingizni ham ko'rdik. Chelsiga bit urib tushirib qo'ydi. Bizni Qirg'izistonlik boyat Ariqbayev Oltinbek. Sizni O'zbekistonga o'tib, обращениеңiz неправильно bo'ldi. Siz u gap bilan межнациональный konflikt boshlashingiz mumkin. Tushunasizmi? Siz bittashi gapingiz bilan aka неграмотность это означает, что bo'yda yutkizdingizmi, tan olib turib, hurmat qilib, соперникni hurmat qilishingiz kerak edi. Birinchidan, siz mehmonmisiz? Mehmonligingizni bilib turib, sizni hurmat qilishyaptimi? Hurmatingizni biling. Siz ham hurmatini joyiga qo'yib qo'ying. Birinchidan. Ikkinchidan, siz O'zbekistonga o'tib olib, yozyapsiz, что qirg'izistonliklar не прав, что неправильно поступили. Они правильно поступили. Sizni hamma videosi bor. Siz yutkizganingiz, что Chelsiga urib knockdown bo'lganingiz, keyin ringdan chiqib ketganingiz, hamma videosi bor. Fakt bo'lsa fakt. Qirg'izistonliklarda siz u чисто спортивный интерес bo'lsa, спортивный интересsiz qolsin nasharda. Siz aka Qirg'izistonliklarni qo'shishga haqqingiz yo'q. Qirg'izistonliklar men Qirg'iziston uchun jonimni beraman. Men Qirg'izistonda tug'ilganman, Qirg'izistonda katta bo'lganman. Katta bo'laman ham. Shuning uchun qirg'izistonliklardan kechirim so'rab qo'ying. Если ты истинный боец, ты должен уметь проигрывать. Если ты не умеешь проигрывать, то ты не боец.